ewa ahli sunna wal jamaa ni salafu ka dole ka bar jiya kwantanani ni marasi kola kunyi ni kara marasi tun akukum masake kera tun ne kera to woto akera siyani kera to woto silamiya sariya min ko marasi min kulen ni silamiya kote salafu salu tamina qurunul mufaddala marasi ko maye ko fa majjene ne tumbe fa masu nyale tumbe fa ma ko fa bala tumbe mais mo sima ne ko salafu salu ku ye marasi de fa ma ko tula amaye hajjaj ibn yusuf tumbe mo fa ko be ku kadro min ayese ba min fa ayeta bina min fa ba jate mu mais had donc le marasi ma ke ahmad ibn hanbali nunu uyugo ahli sunna jamaa kanye mare ka pari bettige kudo kasula kukri malik nunu wara abu hanifa nunu wara udo na kasula mukakkara ndo marasi makale marasi si mambe islam ya kono ko islam ya marasi ke se bawte tabina ute marasi ko me fuleti nye ube ankata nyogon to asabule dala ande boye kwanka hakeka dama ube ankata nyogon to misiri dala ande boye kwanka hakeka dama uba ko no mali iti samati nunun de silamia sariya ka boye haramu do bidiya do fitina do ko de kula para de kula do de kula na ko kasara de kula ko be jamana da fide ko be jamana noni nunun de sika boye rekile ulama sarafina yode ukoti marasi nunu te sika ko yere kile ni fitinate tire ko man tasabbaha bi qawmi ko ko yo akum mo ni yere ko ko nyama mo nunu no ko yo do te donc ni marasi nunu ble ni nye ulama salafiyina o yemi ko sunnate sharia te ya merke so ma haramu de ko tepe ewa ka bo fa ma ko pe kasira dole ka bo fa ma ko pe chide ni hadisa min na sala hadisa ke meni ko aye sarti nan duru de ke kabo fa makko be anka kele ka boy sarati duru de bala ndel la ko boy aka yeli ke kamunye yedi ka ke folo furana kafiriya de kaye sabana kafiriya bangale nani na della ba bolo kafiriya ina qur'ana ne hadisala duru na ka soro na bora ko fa pese ka ka nyui aka sigiro la kata bila kaso kamore bila nola jori te ko kasarate ke dolite bo mo te fa durna yede me har linnani da fara tanke sete awye marabo be wude ko bombo be wude ko fi sete awye ko inte aw ko ni na tige murute ko be bo fa ma ko be har tanke mi sete awye ka bo ko be na bina ni jode ko ni fitina ni kasare jamana ko haramu ni sinyali de har mi sartinani ka da fara durna ka da fa sura bese na kese kide nye mi ko fasbiru har min nani da faran na kese kide ko ay sabala ko ta sabari akatura ko fo mo ga min ni ala ya ko aw akala dilala ba ko aw ko bi awa silamiya sariyate marashide an bo ko je ya mo ye a ko anye an ka karamo so sanyan ka sunan mo so no فهم مقبل فا وقد أجمع المسلمون على أن من ثبت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكون له أن يداها لقول أهل كين من كان إمام نصر يقول سلاميا في سلاميا من تم بفنكا كم قوم ونجيلين كسنة بانغرنا فومنا أكيد تغيكو توي موسيقى كما كين من كان donc jamana yin kono ewa ko ka hakili so an ko ni nyini karamina marasi haramu de marasi tete hari munu nyedde la de marasi la ko ba ki tala de sirade do amba ka hakke soro do re ba ko yo kata u pake ni ni ka se mi ko na ya la me ado ko ni mugo marasi kera ko har islam kene sarala mugo min kera sababu e kam go ko yo marga ma do ba ko ta na yi marasi ke islam kene sarala mugo min kera sababu ka mugo ko la garaiba ko kota tide ko na ko jiya ka ku ide akausa silama kene kan niye jinya bulili kan ko silama kene kan niye donc hada madam ko janto irala
marasu nunu te ko ina ako fitina wude do bana wude do Cheikh Abdallah ko faje manna ni kara akon marasi te sodi soya te ko ina nabo akon mi be fe ina nabo al munasahatu wal mukataba nyemo aka konnan jawu ya kelen na kelen kashi ibila akelen no ka kelen kashi aku bila sira aku konnan ja